Dobrodošli na jedan od najpoznatijih talijanskih otoka, dobrodošli na Phuket. Dobrodošli na kanal Monika i Marko. Dobrodošli na kanal Monika i Marko. Putuj s nama širom svijeta, otkrij kakva je planeta. Putuj s nama širom svijeta, otkrij kakva je planeta. Jelokrugla ili ravna, kakva gdje se jede hrana. Jelokrugla ili ravna, kakva gdje se jede hrana. Pretplati se i uživaj, lajkaj, šeraj, komentiraj. Pretplati se i uživaj, lajkaj, šeraj, komentiraj. Lajkaj, šeraj, komentiraj. A za početak da vam pokažem kako brutalan hotel imamo, kakvu sobu imamo. Znači ovo je iskreno jedna od jačih soba u kojoj smo mi bili ikada. Ovo je WC, veliki tuš. Ali šta je highlight svakako ove sobe je pogled. Ovo je balkon i dolje pogledajte bazen i pogled na cijeli Patong. Ja mislim da ovo je stvarno jedan od jačih hotela u kojima smo mi ikad bili. Ostavit ću vam ja link u opisu videa. U svakom slučaju ako budete htjeli rezervirati ovdje, jer mi smo jedno noćenje sa doručkom za 2 osobe platili 100 eura, tako da mislim da za te novce stvarno teško ćete naći nešto bolje, a pogotovo ne znam u usporedbi s Europom gdje za 100 eura više ništa ne možete dobiti. Ovaj hotel ima fantastičan doručak, šarolit izbor, nema čega nema. I šta je dobra stvar, imaju ovaj tuk-tukove s kojima vas odvezu ovako dolje jer on se nalazi ovako malo na brdu i onda se oni spuste dolje da ne morate ni hodati, tako da je to fantastična opcija. Ja sam hotel već snimio jednom, međutim evo danas je naša zadnja večer u Phuketu i ja sam primijetio kad sam prebacivao snimke na kompjuter da svih snimki koje sam napravio prvi dan jednostavno više nema. Nestale su, ne znam nijakako. To kad sam prvi dan snimio naš dolazak iz Bangkoka avionom, put taksijem od aerodroma do hotela, sve to je nestalo, tako da ću ja samo ubaciti ovo što mi je ostalo. Nakon toga taj dan sam još snimio i Patong plažu, to je najposjećenija plaža u cijelom Phuketu sigurno. I te sve snimke su nažalost također nestale, tako da ćete vidjeti samo ovo što mi je ostalo na mobitelu, nekih par snimki. Osim toga, tu večer smo išli u stari grad Phuket. Tu nemam ni jedne snimke da vam pokažem, nažalost. To je apsolutno moja preporuka da tamo odete kad dođete. Mi smo pogotovo bili još nedjeljom navečer. Tamo nedjeljom navečer bude market u centru grada koji je prelijep i ne izgleda nimalo tajlandski, tako da eto, progledajte malo to i pogledajte i svakako kad dođete u Phuket nemojte zaobići stari grad Phuket. Ostale snimke su ostale tu, tako da idemo sad iznajmiti motor i pokazati sam ostatak ovog prelijepog otoka. Evo nas ljudi, stigli smo na Karong Beach. To nam je prva sad destination na koju smo došli. Idemo sad obilaziti sve plaže, sitni pjesak. Pa mogu reći da lipo izgleda. Šta jest. I nije toliko baš strašna gužva. Mada kad pogledam kolike ležaljke tamo. Fin. I nije pretoplo. Fin. Baš ugodno. Nekih 26 stupnjeva sigurno. Baš je lipo. I mirno uopće, nema nekih velikih valova. Baš je lipo plaža. Idemo obilazak svih najljepših plaža ovdje na Phuketu. Malo su raštrkane, imate tamo gradsku plažu, da je Marko snimio Patong, ali inače ove sve plaže su raštrkane, tako da smo mi uzeli motor, 5,5 eura dan, ništa ono. Evo ovdje je još mirnije, samo ne znam di sam ja završila negdje u nekom šipražu, prošla sam ljudima kroz štand neki, šta ja znam šta drži. Briga mene, ja derem, ne gledam ja, ko danas na doručku, to je bio show. Idem ja vama snimiti doručak i derem ja s mobitelom, ništa. Kaže, ona počela sakriva facu, ono, ja ni ne gledam koga ja snimam. Kaže Marko, pa Monika. Ja kažem, pa šta ću, moram snimiti. Ovdje je lipo, pogledajte kako je mirno. Znači ovo smo samo prošli malo dublje na toj istoj Karong Beach, jer smo vidjeli da je tamo policijska postaja. Marko hoće dići dron, a tamo policajac kraj njega i onda je kao pita, jel smije tu, ovaj kaže ne smije. I onda je Marko ošao malo dublje s motorom i evo nas, predivno. Kako je ovdje mirno, ne mogu vjerovati. Uvijek ono mislite Tajland, ludilo mozga, ovo ono show, nađe se stvarno mirnih mjesta. Evo ljudi uživaju na ležaljkama, uopće nije popunjeno. Top. Evo ljudi, ovu pilu smo mi iznajmili, znači Hondica 125 kubika, jer najlakše se stvarno šetati motorom, ovdje je bez motora, stvarno bi morali uzimati taksi, a želimo obići što više ovih plaža, tako da je ono, motor idealno prijevozno sredstvo. Platili smo 200 bata dan, to vam je 5,5 eura, ništa, džabe.
i kauciju smo ostavili 3000 bata, što vam je nekih 100 eura otprilike. Ali je to bolje jer na mnogi od tih iznajmljivača traže vam putovnicu da ostavite tamo i onda vam na kraju hoće vas zajebati, oni vam kažu pokvario si ovo na motoru i onda vam neće vratiti putovnicu, to je onda problem, jer onda morate platiti puno para, tako da ovo 3000, šta sad da mi uzmu. Preživjet ćemo, nadamo se da neće, mi smo snimili motor dobro, pregledali. Oni su meni dali ovaj motor s 25 kubika, iako imam običnu vozačku za auto i ne bi smio ni to voziti. Ona mi je rekla, ako te zaustavi policija, platit ćeš kaznu 1000 bata, što je nekih 30 eura. Tako da, eto, znate, mi smo sad prošli pored jednog checkpointa policijskog, oni tu stvarno zaustavljaju sve. Mi smo imali sreću tamo da su tad bili izgleda puni, nisu imali za više staviti, tada smo prošli. Tada, to je rizik koji morate računati ako nemate vozačku, bar za 125 kubika. Ja ne mogu vjerovati da mi možemo popeti. Bravo motorinu, jaksi. Ali naravno nije to sve, idemo mi dalje, penjanje. Ajmo još malo uzbrdice. Ma da, šta je to za nas? Samo da nam ne krepucne ovaj motorin. Deri Marka, deri! Wow! Opa! Evo, tu dolaze ljudi prati slonove. Evo ih, ajme, sad ćemo ih stati vidjeti. Isuse, nikad nisam vidjela osim u zoološkom jedan put. Oh, vidi ga! A slatkice! Ups! Vidi, nešto se kao ljuti. Pa di si? A možda se ljuti nešto. A joj, jesi sladak. O, vidi ovo! Oh, ljudi, pogledajte slona. Ne, meni majko, evo Marko viče, makni se. Pa neće valjda na mene. O, Isuse, uplašila sam se. Koliki slon. Vidi ga, žvaće. Kako je? Wow. Kaka si ti legenda, vidi ga. Kako su dobri, evo parkirava još jedan. Čovječe, ja im skoro stala na put. Marko viče, makni se. Ne mogu ja skužiti. Evo ga, jebaj. Opa. Vidi, čovjek ga maži. Pogledajte sad mene. Kolika sam što na stepenici. Koliki je on. Pogledaj mu, zamisli opali me s ovom nogom. Meni ti majku, ne bi od mene ništa ostalo. Evo vidite, ljudi se penju na njih. Predobro. Toliko sam sretna da sam i ugledala, top. Evo, nakon ove uzbudljive vožnje stigli smo do Beat Bude, to je vjerojatno najpoznatiji simbol cijelog Phuketa. Najveća razglednica, svim slikama, razglednicama s Phuketa je zapravo svuda Beat Buda. I ovdje imate ovaj parking za auto i motore koji se ne plaća, barem da sam mislim. I brutalan pogled je da ovdje. Pogled. Di smo se mi popeli, čovječe? S našim motorinom, a? Vidi ovdje pogledat. Evo vidite, ovo tamo dolje je Karon plaža na kojoj smo mi malo prije bili. Mi smo sad ovdje popeli na 400 metara namrće visine se ovo nalazi. Mi sad popeli gore do Bude. Bude vam inače 45 metara visok. I to nije samo turistička atrakcija, nego je to zapravo i sveto mjesto. Ovdje ljudi dolaze po molitve. Tako da idemo probati se gore popeti. Moramo paziti, ovdje ima majmuna dosta. Majmuna vole ovako stvari kao što su naočale, kamere, takve stvari. Moramo paziti da nas ne ugrizu jer majmuni nisu baš bezopasni. Ne znam, ja ne volim baš, nisu mi simpatični ni malo, ali eto. Tu su, šta ćemo, moramo se suživiti s njima. Repar se mi nećemo popeti gore jer je zatvoreno. I tamo piše da je zbog odrona nekih koji su bili, tada se gore ne smije penjati sigurnosnih razloga. Prilike ste vidjeli kako to izgleda i mi. Ovdje je svakako prelijepo, ne znam, kad vi dođete možda bude otvoreno, možda se budete mogli popeti gore. Mi eto nismo bili te sreće, tako da samo iz kamere i drona ćemo imati priliku vidjeti kako Beat Buda izgleda. Evo, sjeli smo sad tu neki lokal odmah, čim se spustite u Beat Bude, imate uz cestu ovako ovih par s ovim brutalnim pogledom, pogledajte ovi naručili kokose hladne, jedan kokos 70 bata, znači malo manje od 2 eura, dobar, hladan, baš dobro dođe. Brutalan pogled i ovdje je stvarno atmosfera top. Pogledajte ovo,
sve je zelenilo, dolje more. Na Pučitu stvarno imate jako puno toga za vidjeti, tako da ovdje kad dođete sigurno vam neće biti dosadno. Mi ćemo još danas i sutra pokazati sam par nekih lijepih plaža. Ima ovdje milion plaža, stvarno možete tjedan dana samo plaža obilaziti, tako da idemo se opet dolje lagano prema moru i naći neku finu plažu, malo se okupamo. Svi vi koji pratite MMA, vjerojatno znate ovo mjesto. Pratite naše borce, neke Miloš Anišić, Vasilij Kočević i mnogi naši drugi borci su dolazili baš u ovu ulicu pripremati za svoje MMA meče. Tiger Muay Thai, vjerojatno najpoznatija dvorana na Phuketu. Tu dolaze borci iz cijelog svijeta. Evo Valentina Ševčenko, to je prvakinja UFC-a, evo je Petar Jan, on je sad nedavno pobijedio. Tako da baš velika imena iz cijelog svijeta dolaze se ovdje pripremati i rade svoje kampove za borbe. Tako da vi koji ne pratite ne znači vam to ništa. Ako prati borilačke sportove MMA, sigurno će znati da su, pošto sam rekao, mnogi naši, ali razni svjetski borci dolazili baš ovdje da radi svoje pripreme. Tada smo mi došli baš s provozom da vidimo kako to izgleda. Vidite da ovdje imate sve moguće za borbu, znači od trgovina, restorana, onda kafića koji prave protein šejkove, sve imaju sportaši, zato i dolaze ovdje jer imaju apsolutno sve što im treba za dobre pripreme kako bi izveli što bolji performans u sljedećoj borbi. Šta vam je ovdje još fora, šta vam ljudi ništa ne kradu, bar smo tako vidjeli do sad i evo vidite, svi ostavljaju maltene kacige na motorima. Znači da je sigurno, čak sam vidjela neke na Instagramu kao stave mobitel i gledaju kao hoće li neko doći ukrast, a oni ništa, svi prolaze, uopće i to ne zanima. Tako da je jako sigurno ovdje, šta je meni, ko što znate, jako bitno. Evo pogledajte kako lipo izgleda. Marko evo diže dron. Ravaj. A iza otoci, predivna tirkizna boja. Stvarno sam oduševljen. Evo ima i kafića. Uz cestu ima svega. Evo preko puta isto. Inače vam je Phuket destinacija, odnosno Tajland, maltene cijele godine. Sad vam je počinje glavna sezona u 12. mjesec, do sad je bila kao kišna, 11. mjesec, tako 9. 10. nije dobar 11. I tako inače isto ima 5. i 6. mjesec da nije dobar. Tako da vam je ovo sad idealno vrijeme, suha sezona, kreće super je stvarno, ne pada nam kiša nikako. Idealno vrijeme za posjetu Tajlandu. I stvarno, di god smo do sad naletili, čak me posjeća ova boja i sve na Sešel. Predivno. Uopće nisam to tako baš zamišljala. Ovo vam je Janui Beach, to je ovdje skroz s južne strane otoka. Mi smo sad praktički obišli cijelu ovu južnu stranu i ovo tu prekrasan je dio. Nije toliko gužva uopće i ovdje se možete bez problema voziti motorom, i na cesti nema previše prometa. Pogledajte ovo kako to izgleda. Znači meni ovo brutala, tu smo ostavili motor. Idemo sad tu malo kupat. Dosta je mirnije nego u ovim velikim plažama i brutalno izgleda. Stvarno, raj na zemlji. Evo prvi ulazak će biti. Sad pravo u more. Opa. Ima ribice. Fora, baš je mirno, baš je lipo. Kako je toplo lipo. Fora, evo dolazi neki brodić. Stvarno nema riječi, ovdje je čudo. Čudo. Znači toplo more, palme, kokosi, preko 30 stupnjeva, mirno. Nađete ove plaže gdje nema puno gužve, jasno oduševljen. Ne morate se micat ležaljke, ne morate se svađat za ručnike. Jedino što je let, jel? Mislim, po osobi se može naći. Sigurno za 500-600 eura. Šta ćete, ali zato su smještaj jeftini. Mi smo u hotelu s 5 zvjezdica, 100 eura noć s doručkom, znači ne može nikad jači hotel u životu nismo imali. Tako da sve to ima svoje. Pogledajte vi ovo. Predivno. Sad idemo na Freedom Beach. Kažu da to je jedna od najljepših
plaža na cijelom Phuketu i doći do ovdje je malo gadno. Vidite kakav je put. Mi smo došli skroz skuterom, maltene skroz do dolje. Ljudi ovdje idu nekim traktorom, bude neki traktor da spusti dolje do plaže. Ja sam mislio da ćemo mi tako da ćemo samo motor ostaviti gore na vrhu, pa da ćemo samo spustiti s njima. Međutim, neki frajer kaže samo gas. Put katastrofa, ali eto, spustili smo se nekako, vidjet ćemo kako ćemo se vratiti nazad. Evo sad spuštamo, tu mora jedan dio pješće ipak. Pogledajte, ovo je baš džungla. Oni su me čudi da su nam rekli gore da ostavimo motore, a vamo betonirano. Ne znam, idemo dolje do Freedom Beacha, da vidimo kakva je situation. Nigdje nikog. Sad neki majmun izleti. Kobra neki, tigar, bog te. Tigar mi sad izleti. Izbrodica ljudi, pogledajte ovo papuče u mod, kočenje. Vidite koliko mi prsti izletili van. Freedom Beach taxi. Taj traktor odavdje vozi, ja nemam pojma. Ovo neki su spustili tu dolje motorom. Svašta. Uglavnom, evo Monika se spušta, Monika već jednom zvetnila, što hoda i snima, a nizbrdica ovolika. Onda je proklizala jednom, tako da sad je malo opreznije. Entičar, radi, pa gdje ovaj put ide. Ja sam znao da ovo ovak, ja ne bi tu došao, može biti 52 puta najljepša plaža. Pisalo kao 8 minuta, pješće jem Maunu 8 minuta, mi se vodamo već 10. Pogledaj, jesmo mi usred Jurassic Parka, bog te. Majko draga, još u šlapama. Laganice. A ima neki izleti da što vam vode tamo iz Patonga, idu u brodovima pa dođe brodom tu. To je vjerojatno bolja opcija, da znate. Budite pametniji od nas, ja da sam znao, išlo bi mi brodom. Ovo je baš avanturica. Koliko smo mi još visoko, gdje je more. Znači još se moramo spustiti masu. Stavimo stepenice. Ojoj, šta je ovo? Ide alpinistica. Evo nas ljudi. Pogledajte vam smeća. Šta je ovo, majka draga, kako je ovo tužno. Ali evo, uspjeli smo se spustiti do, kažu, najljepše plaže na Phuketu. Pa da vidimo šta se ovdje dešava. Au, stvarno ovo izgleda bolesno. Au, kao se šeli čovječe. I nema još ni puno ljudi. Brutalno. Preživjela. Evo ga ljudi, snimi ljudima. Pala sam normalno na guzicu. Ubila se skoro, pogledaj mi nogu koja sam kopala. Ispadale iz papuča. Ovako mi ispadne noga. A šta kažeš? Se isplatilo hoda? Isplatilo se i rane i sve. Brutalno izgleda. Stvarno Je izgleda. stvarno. Bome ovdje ostajemo se kupati. Ja ne znam kako ću nas za avionu. Ovo je stvarno teška brutalonja. Vidite ovak ima to je čamce koje vas dovezu. Pogledaj ti kako ovo izgleda nerealno. Da još oni ljudi samo s one druge strane spuštaju. To je prave stepenice. Enti, mi smo izgleda došli baš hardcore puta. Bože, sad čuvaj, kako mi potrefimo. Strava, ali eto, uspjeli smo. Znači ljudi, koliko je ovo ovdje predivno. Pogledajte ovog sad u daljini, sad ću ga snimiti, pas lutalica. Sad ja razmišljam, uvijek sam i žalila. Ma ne može žaliti psa lutalicu na Freedom Beach. Pogledajte vi to. Samo što ja ne znam kako on ode odavdje. Tu dolaze brodovi, samo on stalno prati brodove, gleda u brodove, ali kako on ode? Jer ode vam je gore, znači, kao što ste čuli, sve šuma, ono džungla, žešća. Čovječe, ja sam spala i razbila se. Evo vidite ga. Vidi ga, Čuko! Vidi ga. Sad, da li da ga žalimo ili ne? Kakva legenda. On tu lagano na plaži, viš, ne gleda uopće u ljudi, ne zanima ga to. Ali gleda stalno brodove, možda će ga neko odvesti. A ne znam, jadan. Šta ja znam? Sitni pjesak, čudo. Posjeća me čak i na Sešele, jer taka je lipa boja i taj sitni pjesak, kao što kažem, baš je čudo. Nema riječi. Oduševljeni smo, isplati se doći, evo, s ovim brodovima normalno, možete ko svi normalni ljudi, ali eto, mi smo s motorom došli gori do vrha i onda smo išli pješke.
u šlapama, šta normalno trebate normalno neke patike obući ako ćete ići se spuštati na takve stvari kao što smo mi. Evo ga, neće u vodu. Biži od vode. Bižiš od mora, a mali. More je predivno, toplo, uopće nije ladno kad se ulazi. Evo, pogledajte, sad je podne, koliko je tu tih brodova dolazi, sad je već plaža, dobrano puna, tako da vam ja preporučam da dođete ranije. Mi smo došli oko 10, nije bilo skoro nikoga, kad dođete još ranije, bit će vam još bolje, još ljepše, tako da, znate i to, ako vam ne smeta gužva, onda možete doći kad hoćete, ali ovo je baš sad invazija ovih brodića. Ste? Pala! Opet. Onda? Živla si. Ljudi moji, ako niste u kondiciji, koljena vas bole, slučajno ne dolazite. Raslađujemo se, pravimo pauzu. Spremno za nastavak. Pogledaj ti ovo uspod, ne može to kamera prikazati. Bravo. Zadnja plaža na koju smo vas doveli na Phuketu je Surin Beach, ogromna plaža. Ima dosta ljudi, ali na ovako velikim plažama to vam dok ne smeta jer ima mjesta za sve. Tu vidite imaju neki market, možete kupovati. Hello! Thank you. Plaža je malo dalje ovdje na sjevernom dijelu. Ovdje imaju za svašta i za jesti, za pit. Braća prodaju sve, bacaju kokos. Kad ih iskoriste, žu. To je negativna strana Tajlanda, definitivno. Dosta smeća ima, dosta je prljavo, ali eto, Bog im je podario stvarno prirodu, nevjerojatno. Oni se baš prema tome ne odnose na najljepše i najpametnije, ali stvarno je otok fascinantan. Mi sad ovim motorom da smo se vozali, pa to možete stati svaki 5 minuta. Znači vidikovaca, prekrasnih plaža, milion plaža ima na ovom otoku, tako da vjerujte mi, nijedan video ne može početi cijeli ovaj otok, koliko toga lijepog ima za vidjeti, tako da kad dođete sami istražite što je za vas najprimamljivije i što bi vi najradije voljeli vidjeti, tako da sigurno ovdje možete provesti super godišnji na prelijepim plažama i ljudi su stvarno dragi i sigurno je lijepo, nema greške. Ajde. One. Monika uzima. Kako na? Thank you so much, Thank you. 30 bata, to vam je euro. Top hladan, ogroman, pogled. I neki, neću sad govoriti kako ga nazivaju, pa vidjeli su ljudi, muško-ženski. Dobar je, dragi šta. Dobro. Uzet ćemo 2 ležaljke, suncobran 200 bata, to vam je 6 eura. Džabe. Evo je očiste da viš. Ne laba. Thank you. Thank you. 200 batonjera, 5 eura, 6 eura. It's okay, thank you. Thank you. Koliko su dragi ljudi, nemoguće. Dobro. Namištano, ono. Idemo malo u Morena da vidimo kakva je situacija. Kako je dobra plaža. I salonjica. Toplo, to volim. Tamo nije hladno more. A je fino, toplo. Čisto. Milica teška. Ali nije more slano kako kod nas. Puno je manje slano nego naše Jadransko more. Sad ljudi idemo za kraj gledat Muay Thai. To je tajlandski boks. Evo ovdje smo došli do tog njihovog kao stadiona. Gdje oni treniraju, bore se. Kupili smo karte preko Get Your Guide-a. 40 eura čini smo bacili. I tu ćemo sad to ići gledati. Ne znam da li se to ovdje održava. To je ovdje, kao što sam rekao, sport broj 1. Tako da selim se tome baš da idemo to gledati. Jer to bude ludilo, oni nisu normalni Tajlanđani. Oni vam se bore svaki dan. Svaki dan imate te borbe, tako da šefici isto.
Di mi sidimo, šta si Ne znam, ne vjerujem ja da to tu bude. Jer piše da imamo mi sjedala uz Rinču. Aha. Tako da, nemam pojma, dobit ćemo majicu nekako. Vidit ćemo. Ajmo unutra laganice. Čuče se. A da. Evo, ovo je program za danas. Ludilo. Evo neka Švabica se bori, čovječe Bože. Elena. Ti neki Talanđan, ti ovo sve Talanđani. Pa imamo vamo jednog Budica, to je Nizozemac. Još ovaj Natan, isto Nizozemac. Ima jedan Kinez. Šta je ovo? Filipinac. Evo, dobili smo majice. Thank you. Ja čekam. Piće, imate klopu ako hoćete. Later. Okay. Majice. Patton Boxing Stadium. To je trenera. Trener ima 7 godina. Nismo htjeli snimat tamo, da ćemo samo baciti par snimki ovako. Bilo je zanimljivo, mislim stvarno totalno unikatno iskustvo, dakle nešto ne možete nigdje vidjeti. Pomalo bizarno, jer ti borci, oni se bore, ja mislim, svaki tjedan. Neću previše ti snimki ubacivati jer YouTube mi tu mogu raditi probleme oko nasilja, šta ja znam. Ali to je sport, bože moj, ti ljudi se bave time, treniraju to rade. Tako da je zanimljivo iskustvo, ko bude želio ići, što dođe na put, ja ću vam ostaviti link dolje u opisu videa, da možete rezervirati. Stvarno je zanimljivo, unikatno. Ima dosta žena, tako da nije tako strašno. Tako mislite. Da. Bilo je ženskih borkinja. Da. I bilo je zanimljivo, ljudi baš puno i muških i ženskih, tako da. Da. Ful zanimljivo. I tu ćemo mi ljudi, ovdje s ulica Puknjeta odjaviti ovaj naš video. Mene je Puknjet oduševio, baš mi je prelijep otok. Upredio. Milion dobrih plaža, tako da ovdje kad dođete samo na plaži istražujete, možete ostati 2 tjedna nešto vidjeti sve. Jako puno toga za vidjeti, raditi. Meni je bilo baš top, sad ti kažeš Šefić. Ma vrhunski, toliko su me oduševile plaže. Nisam mislila da su toliko prelijepe, stvarno ono. Je, da. Predivno. Hrana, ljudi, sve ono, kako ja kažem, u Aziji je brutal. Brutalonica teško. Tako da ako vam se ovaj video svidio, dajte nam jedan lajkić, komentirajte, preplatite se na naš kanal i vidimo se nakon sljedećih videa. Ćao! Ćao!